Ҩны зегьы ҩеиза шықәса раахыс Аԥсны иазгәарҭоит апоезиа адунеи зегьтәи амш. Уи иазкны амилаҭ библиотекаҿы имҩаԥгаз ахәылԥаз аартуа Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа реидгыла ахантәаҩы Вахтанг Аԥҳаӡу иазгәеиҭеит, акультура иамоу ахырхарҭақәа рацәазаргьы алитература иааннакыло аҭыԥ ҷыда ԥсахра амамкәа ишаанхо. Алитератураҿы атрадициа бзиақәа иҟоу ижәдыруоуп, ари аныҳәагьы акыҳәа иацлеит ҳәа сгәы иаанагоит, избанзар шьҭа традицианы ишьақәгыланы иҟоуп, ус иааиуеит. Ҳәарада, ари еиҿызкаауаз аханатә хықәкыс ирымаз апоезиа, инеизакны алитература, аҵара ус, акультура, абарҭқәа зегьы ҳәарада ауаажәларраҿы еснагь аԥхьагылара рыманы иҟазарц, акультура алоуп зегь шалаго ижәдыруоуп, анаукақәа рацәоуп, ахкқәа, аха алитература аԥхьа игыламзар ашьҭахь игылаӡам ижәдыруоуп. Аусмҩаԥгатәаҿы крызҵазкуа хҭысны иҟалеит аԥсуа литературеи, акультуреи рырҿиареи, аԥсуаа рмилаҭ хдырра ашьҭыхреи рзы акыр зылшахьоу ажурнал Алашара, аҭыжьымҭа аҭоурыхи, раԥхьаӡа акәны инарҭбааны еиқәыршәоу ажурнал абиблиографиеи знылаз афилологиатә ҵаарадыррақәа рдоктор Виачеслав Бигәаа ишәҟәы аӡыргара. Ажурнал Алашара редактор хада Анатолий Лагәлаа иазгәеиҭеит, автор имҩаԥигаз аус аџьабаа ду шацу. Иахьа иуҳәар ҟалоит, ҳаԥсы даԥшәмахеит ҳәа ажурнал Алашара зқьи-жәшәи ҩынҩажәи жәохә, ҩнызқьи жәаҩа шықәсқәа ирыҵаркуа аҭоурыхи абиблиографиеи зҩыз, зҿык ҳара ду шәҟәынгьы ҭзыжьыз афилологиатә ҵаарадыррақәа рдоктор Виачеслав Бигәаа. Ари аус даара џьабаа ӷәӷәа зцу усуп. Убри азы аԥсуа шәҟәыҩҩцәеи ҳлитераторцәеи ҳаҭҵаарадырреи ирҿу зегь рыхьӡала идуӡӡан иҭабуп ҳәа иаҳәатәуп. Иахьа аԥсуа литературеи культуреи рырҿиареи аԥсуа милаҭтә хдырра ашьҭыхреи рзы акырӡа зылшахьоу ажурнал Алашара аҭоурых ҩуп, иаԥҵоуп ҩнызқьи жәаҩа шықәсанӡа уи абиблиографиа. Ара абарҭ ашықәсқәа ирыбжьаркуа аамҭақәа зегь раан ажурналқәа ирныз арҿиамҭақәа зегьы иахьаныз аномерқәеи, изҵазкуа ажанрқәеи, рыхқәеи, рдаҟьақәеи зегьы еилыхха иубоит. Аԥшааразы умгәаҟӡакәа даара уарманшәалоит. Аусумҭаҿы иаарԥшуп аҭыжьымҭа ҭоурых, ианҵоуп раԥхьаӡа акәны инарҭбаан еиқәыршәо ажурнал абиблиографиа. Аматериалқәа кьыԥхьуп аԥсышәалеи урысшәалеи. Дарбанзаалак ауаҩы ихатәы бызшәа идыруазаргьы ахьхьаҳәа абжьыго ианиаҳалак уи ахь дархынҳәоит ҳәа иԥхьаӡоит Дырмит Гәлиа ихьӡ зху аԥсуа ҭҵааратә институт аиҳабы Арда Ашәба. Иара иазгәеиҭеит, ахатәы бызшәа иазку ажәеинраалақәа згәылалаз аизга иаанарԥшуеит аԥсшәа аԥсышҭоуп. Абри ашәҟәы имаҷуп, ҿык ҳаралахан, доуҳала убриаҟара аҟынӡа аҵанакуеит абри инхо абызшәа шаҟа ҩазхәыцуа, шаҟа амҽхак ҭбаау, ан лныҳәаԥхьыӡ еиԥш хәаԥҵәара змам абызшәа шыҟоу нарбоу иҟоуп, иҭабуп, зегь шәыхьӡала Вахтанг ухаҵкы иҭабуп ҳәа уасҳәоит, иалԥшаан аҿар еиҵагылоу абызшәа азыҳәа ихьаԥшуазар, ус анакәха абызшәа хаан имыӡуа иҟало усуп. Апоезиа ԥсыршьагоуп уи абзиабаҩцәа рзмацара акәымкәа. Апоезиа иамоу амч ибзиан еиликаауеит уи амаҵ азызуа. Иарбан ааԥсаразаалак ашьҭахь апоезиа ԥсыршьагоуп ҳәа азгәарҭон. Инажәа шықәса раахыс аус здызвало ежәижәибжьтәи ашықәс иазкны изакәытә гәыхьузеи, изакәытә ԥсы ауаҩы дашьуеит убри ҩызак, аумархыргеит ҳажәлар. Абас еиԥш иҟоу атема санаҿу сгәы еибархханы абри ԥсцаха ҳамамкәа ҳгәы ичны ианыҟоу аамҭазы ҳгәы зырдо, сара схаҭала сгәы зырдо акәын исыцуп. Саагылазар аахыс апоезиа. Еиуеиԥшым аклассикцәа ишазгәарҭо еиԥш апоет дынхоит ихәыцрақәа ыҟанаҵ. Апоезиа жанрк аҳасабала ҳахәаԥшуазар, уигьы иамоуп ахырхарҭақәа. Уи ишоит алирика, аепикатә, афилософиатә, апублицистикатә уҳәа. Ҳаԥсуа поетцәа ахәылԥаз аҟны абзиабаҩцәа рацәаҩны изырҳахьоу ражәеинраалақәа ирыԥхьеит. Нас мчыбжь дуӡӡак ҿымҭӡо дысзыԥшуеит, аҟәеит амшьи втобус ҟаԥшь рыбжьоуп, уахьынтәи ааҩуа сааԥынра абжьоуп, уахьынтәи ааҩуа сан лҿыҭыбжьоуп. Абар игоит сбызшәазашәа, сбызшәала ицәажәоит ахәыҷқәа, исыԥшааит абар ихәҭоу ажәа, уи рылыҩуеит ахәыҷқәа рбжьқәа, уи рылаӡҩоуп арҩаш рашәа. Аибашьра инымшәо фырхацәа,
Анацәа ҿымҭӡакәа ишшлоит, гәанылагарашәа рҳәоит, гәашьара змырӡыз гәашьаара, аибашьра ԥсра фҩы ахышәшәоит, нырцәа рылашоит амра шкәакәаӡа. Апоет ирҿиара ԥсра акәӡам уи аԥхьаҩцәа анамоу. Ҳаԥсуа литература зырбиаз апоезиа ҳажәлар бзиа еицырбоит. Аԥсуа поетцәа рырҿиаратә ҭынха иабзоураны иналукааша аҩымҭақәа жәпакы ҳлитература баҟаны иаларсуп. Алина Кәартааԥҳа, Гәдиса Ҭарба, Аԥсуа телехәаԥшра.